Rivolgo, rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a pregare con Papež je med insistenza. opoldanskim nagovorom 13. julija pozval k vztrajni molitvi za mir v sveti deželi, glede na tragične dogodke zadnjih dni. Spomnil je na srečanje 8. junija letos, ko so skupaj s patriarhom Bartolomejem I., predsednikom Šimonom Peresom in predsednikom Mahmudom Abbasom prosili za dar miru in prisluhnili klicu, da se pretrga spirala sovraštva in nasilja. Nekdo bi lahko pomislil, da je to srečanje bilo zaman, je zatrdil Frančišek in poudaril, da temu ni tako, kajti molitev ne pomaga, da se ne pustimo premagati zlu in se ne predamo, da bi tako nasilje in sovraštvo prevladala nad dialogom in spravo. Pozivam vse vpletene strani in vse, ki imajo politične odgovornosti na lokalni in mednarodni ravni, naj ne varčujejo z molitvijo in trudom za zaustavitev sovražnosti ter za izgradnjo želenega miru za dobro vseh, je pozval papež Frančišek in na to vse, ki so bili zbrani na trgu svetega Petra, povabil k tihi molitvi. Prendano il sopravvento sul dialogo e la riconciliazione. Esorto le parti interessate e tutti quanto hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale a non risparmiare la preghiera e a non risparmiare alcuno sforzo per far cessare ogni ostilità e conseguire la pace desiderata per il bene di tutti. E invito tutti voi ad unirvi nella preghiera. In silenzio tutti preghiamo. Ora, Signore, aiutaci tu, donaci tu la pace, insegnaci tu Sedaj, la Gospod, pace. pomagaj nam ti, ti nam podari mir, ti nas nauči miru, ti nas vodi k miru. Odpri naše oči in naša srca, ter nam daj poguma, da bomo rekli, nikoli več vojne. Z vojno je vse uničeno. Uli v nas pogum, da bomo uresničili konkretna dejanja za izgradnjo miru. Naredi nas razpoložljive, da bomo slišali krik naših sodržavljanov, ki nas prosijo, naj naša orožja spremenimo v sredstva miru, naše strahove v zaupanje in naše napetosti v odpuščanje. Amen. Ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.